Prophet Joshua yatawe muri yombi. Uyu mugabo amenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nk'umujejetafaranga cyangwa se ufite amafaranga atari make, akaba yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gukora keke mu mafaranga, bivuze ngo ni ugutesha agaciro ifaranga ry'u Rwanda. Uyu mugabo hari video cyangwa se amafoto yaje kujya hanze yafashe amafaranga ayakuramo keke cyangwa se gato, hanyuma arayifotora agaragara ko ari we wayikoze, biri mu bintu byatumye akurikiranwa n'inzego z'ubugenzacyaha. Urwego rukuru rw'ubugenzacyaha RIB rwakurikiranye umugabo nyuma y'uko amaze n'igihe agaragara ko afite amafaranga atari make, bikaba bikekwa ko cyangwa se leta ikaba ifite impungenge z'aho ayo mafaranga ayakura. Prophet Joshua agomeje kugaragaza ko afite amafaranga atari make mu myaka myinshi ishize amaze kuri showbiz cyangwa se amaze igihe agaragara ku mbuga nkoranyambaga, biri mu bintu byatumye rubanda babyibazaho bakibaza aho ayo mafaranga ayakura. Gusa muri saa ishize hari video yagiye atangaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye avuga yuko ayo mafaranga aho ayakura niwe uhazi, by'umwihariko avuga yuko afite imitungo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko ngo ababyeyi be ariho bavuka. Uyu mugabo agomeza yivugira ko afite ibirombe bya peteroli muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse afite n'ibindi birombe by'amabuye y'agaciro. Uyu mugabo ashobora kuba ari umukire, gusa biragoye kubyizera kuko inzego z'ubugenzacyaha niko kazi kazo no gukora iperereza bakamenya amakuru ye kantu ku kandi. Gomeza ubane kuri Taifa Rwanda ukurikirane amakuru yacu, ibiganiro byacu n'ibindi bikugereraho ku gihe. Nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.